Akwaba back to my GHS so now I'm always separate trading issues I have to channel and I made the episode more ever if you did so now make her and 7 to say and Funia a free angel Obinim or Namun Asaf Mabeto that is a form SMNE and some catch to say he's still in the miracle doing business that I say or that's how Bojuma Eddie Abua Nami Ahidi. Na infonia beto dwano to say eye wo ba peni atese ni fia kwa enim kakra ne efi atese wakukuru angel Obinim edi acheneti esan say wo ba asoro ho ebra na atese wo yare aye ne sisimu na eye ne ya na atese wo pe miracle nti akwanchira ye di atudwa ne say one fa osofo peni prophet Daniel and as a bishop Daniel Obinim no one fa no enchurch no fa ne church a na ya resa wo pe no ebetimi abema na no nam so na mami penimui wotimi ekukuru papa abrantie peni e de share ne chi atese jai asoro de bobia bodje no so endo so sad gun mami echi atese wo je no ho ewo mami echi a wode no etwa ehia ewo na sorry edem wom na we ebeto dwana Ghana fo bi e ka say the Ghana fo mpa dia pa ne ye pe hu ansa na asem yate asem papa kro ya lockdown time pre bia hye ne fie atese Honorable Kennedy Japan na daroma wo ye expose ne won sem bebre o de be to abonte onu ankase mu na no yi a wono so de be bata ensema na ye ka fa no se ne koyi na no ka atese ne hunsem no etimi confirm bi kra na e ban say na still na enkofo timi nyakukudro ede ne na ase na ebiem so wo moje na kwanchire tum eye bi award de say na ase ntu Ghana bi empa ene ye pe ehun ebi mu so say ensentema baba afa ne hunia no nko yo bi anko be ka say okay yegumeni asa kwa echire na kan fokra ka say mi say kan ni ba emfata ni ngwase nya fa kopa no betime tena ntu say ngwase aba baby a no wetu ade kotena baby so onu ne say ensem na yekaka fa no ho no enye ensem ewo mu enti no kra be nim na teso ba ko say de oye na na nkofo to betime agene tia na no de how be no say wo de wo tra baby a wo condemn no enye wo na wo na say a wo je direction if you wo pe a wo gide eduru ho e no wo na say a wo mo eje no ho direction te ba ne say na Ghana for ye hu mfoni we a complaining edum so dabi to say wo hye ebibi memu a ye nim de ewo religion no tumi say enokra ka ho na etwe yen sign ewo nkan kom because religion do say in the first place no it's supposed to be boa wo hu na to say wo wetimi nya hode wo hu mafa na wetimi da bob breye no but wo hye ebibi memu a yeah, religion and no cramp no etchire nipa se nipa bepebre no akoye juma na te se juma no fa so no betim da bon bra na da bi or the religion your Christo ni me Muslim ni me te say a religion bia bi na no nti what fa ko twen se ne nyame a wo frɛ no or be free soro e de emwa e de abrante no enti e na so na nkofo e da so e de ye wo mo eto asofo eto nti wo mu ni say e fo ni na beto da na one clear example just say before religion and shada MY na yanga say yanti ase e wo fa religion no shada enti pisa enu ti na nam so ema ense bebre ti boba asofo na ti bi mo ginya ma bebre mu na stone na no wo mu na nkofo a wo mu na ase a wo mu eje mu dia de say de wo ke bia no so no wo mu gituma wo mu edi so nti say ye benyi e wo sa kwan so ye benya nimdie e wo ye beliefs mu a enu mo be boa ye na yetimi asum e wo sompamu dan say ye beti di obi ka na ye di obi echi blindly ye copy blind that say ye nim di ye nti asekwe wechi na ye sheda nim na ye di su kwa say obi aka ye kwa na ye ko ne sa na bi anu mo de emo na ni emu no de abeto de enie te say obi nim no oda so ye miracle business oda so ye senche na mami o jiri say obenya ne healing after say wodi Obinim echeche na say wonya ne healing anaso wonya ne healing e de ya adanside ba betodwa na adanside so adanside so ba so a de be so mo e we fide so na ama obuso a enemy din na mekanisa no me de be sia na medicine no wadwen kire efa ense no ho no bo motia na fa esumyen e wo ye comment section wo say wo ne say Obinim no si yaka na sto na
na me asem kra ube mu kra po say nipa de otri ni kra be hwe ase emprenso na emprenso so beta sorenti some akwa baba bonten e dey afa no ho bia na ya hwe ase ni bia na wa hwe ase na masa kenya no wa sore e da so yakopon ewu ni to betini de na ye adwuma obetimi akoso na ye adwuma dia e na nyo obi asem yakopon e ne wono entema semte ni obi asem na no na odwin say ye de papa mu ntina odaswa e ye adwuma say ya obetimi e de sa adwenche no atuda anase biem so wono wo mo a omo efana omo ni say ebiman mu asem no ye nhide ni ntiase e wo eye religion mu ye ko she obi na ase no o kire kwan bi na ye hu ni say kwan no o kire no ye nya bibi fi mu ana say ye ya anga say mo no ye nya ntoso bi oni mu say ade no o kire papa na ye di nechi sa na ye court eninte no enenam so e man ko for that's why e she eye Bishop Daniel Obinim na say no so no ubetimi e de asome e we comment section but adwin no so ye foforo bi so a bomo de ade fa to ho e fa maye na diem so no follow yen e we your Twitter and your Instagram account at too much gh_. na your Facebook so too much gh na ama owusua enemy de nyame ye adoma ye besan edi ehyiapiem makrab. Too much GH. We did that Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Me dey the Isaac Ojampo. Obetu ya family the great tampo. Mbring. One me come on here too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am more fire. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kun chacha. On say me catch was say bomoden na hwe Too Much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe Too Much GH beshe ne subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira na ura. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is W0man. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.